100 years in. Okay. What's the Nana Prempe fish so she's the bed. Now, Obobo the Milgo and Nfanti. Okay. Menyim no Nyansapo kasamfoni sunyi na mankasa ende mabamizim mankasa mizim na mwe menuanom Nfantifuo wa Asantemantem hanom ye won Nfantifuo won a wosom wo benhia ahembobo hanom ahemfia na ende na nso ne nkrofo no wetwa me ho ehie ya menyuon bobo nkomoi osande otumfo ne mfihia wotodo eduenunum no a orizi no enuanom Nfantifuo wose wonso wonza obe no za aboa na dwumezi no wa konkan no za ma otumfo enti enne no Nfanti no emmezi no ya na awam kakra nnemu na ya fandama na melkin na melkin mabamo mozin me poto menya me ma me kor wa hanma menye besa nkomobo na ase na yakuyenyim ma me poto me wakwa baba Nyansapo kasamfonyis ya oba poto na umpomuti se na me na adum na ho so ma so mo ho yipa poto nwana na menye ne bonkomoyi poto from na name Sochi Nana Emisochi. Okay. Me poto ewo dibre bi wa yennuanom Nfantifuo wa Asantemantem man. So ame na me yo Hemaa me da ho nyina wo. Oh, Nfantifuo won Hemaa na menye won bonkomoyi. Ebusuafo poto Nfantifuo wa Asantemantem a won Hemaa na menye ne bonkomoyi. Enti na cheda na cheda otede metwefufu no atonkwa mu no. Ne ho asama anyen. Ma me nende yi bazi na yennuanom Nfantifuo nso wo ye no za abo mfinche aduonu ma sante hen o easy. Yo di kan me da ase. Maye da abo anyi de utumfu na nkasa na adawroma. Bibia oye bia onko nja himu. Ofrenye maye ba. Nti yeso se ye bandam na ye kromedziban ye Nfanti Nfanti dokun chinam nam ne bikra na osi na adu ye dwumoko ye bobanchampesi ye gare ni nyina ye zeka ho na ye etew ka ho nsihu wo ho etew na nkasa so wo ho Nfanti dokun so wo ho ye da menyama ni nyina na ye de boboa wo ahemfia. Okay. Tenne no ezban ma me hu ne ye etew Nfanti chinna mi ma wacha wosimi na oto mutum kan bi hwe awada ma sha ase na mu hu chinna me bi su ha ye wo sasa Tenga no bibia ko hu bibia ntu wo hu na azo enti ampato wo Nfanti no wo fan onu so ka ma ampato ari fatu mam na but fatu num mam mama nso Nfanti nam na azo wo na enam papa bi ije wona bi na meri okay enti na wasama anyen na Nfanti etew no nso wahe onwi etew no ma houses abotal mam maba ho etew no onwi wo hu wewie boedo mam cameraman patcho fa camera no botum mam etew no nso no wasama mam kroma mfa nkura wa ha etew no nso nyi etew ne patcho etew yi bas no ze ye ebro a waso ho eze egu nsum ya aka nyam na wo za aka won fa banche nka ho debi banche ebru na nkoten ne yezi ya Nfantifuo ka bibi wore etew apol na asenye den tele wo kan wan kan yi okay na yele ma na tele ma kan typical Nfanti wonye dem and mbezem Nfanti bo kun and yin so wa ya baze fom so baze no se no so ebro na no mo wa so ho na no so mo wa so ho na benku ankasa nso ewo ho okay na wo it's mo wasi ho ni na mo nsi ho nso enyi ewo ho okay enyanom Nfantifuo wonso wo ze boboa santemanyen na me boto yeso ya wo ye dessert wo ho dessert no nya baze cake mo waachi mo na mo ye ya no ye there was spring roll there was meat pie boto peja bra boto mo peja nam nansa on peja nam nim frame na so boto wana na odi nam
Na fa donut no fa ma. Ebidafo donut no nso no wasem ni. Ah, mo ye donut. Ya no ye ni nyina. Ai. Chere ezide wie kra. Na di so. Okay. Okay. Ena ayi dam nam yin so. Karama fat nam. Ebe nam yin. So. Nkamfrana. Okay. 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 Mami, na ebotuma mama abakwasem kakra. Nfantifuo won feku no wa santemantema no. Osi de no ye ne nya nfantifuo won feku a ye nya ba hema ne hinyina. Ye feku no amde wa acher. Ye mpinifo a wo ba ha. Me tete ma was be 100 years ni. Okay. What the nana prempe fi so is be. Na obobo de megua na Nfanti. Okay. Iti wa agbo Manhyia ache. Papa anyimfo wo ba no wokọ da ma nti manana wa bodu hie so hie do menyema ban na na kwesi se nso man wa bodu hie do na chede metemaare kana sa Nfantifuo wozi hie na na prempe na echi bro ba santimema no woche no ko sisi na wozi no ba no wozi won bedu santimema no ana otumfo obo da ma egua no wozi ma Nfantifuo na chede yenwa no Nfantifuo ne Nfantifuo won nkita wozi na ayonkofa no onje ne wache pra okay nti the obedient 100 years on che nti no se o party be play room e da boa otumfo se tutu nta wo Nfantifuo Hemaa na wa santimantema etodo ahe won a wa abakọ nso botuma aka ya otodo baasa okay okay ahemfo a wa abakọ chief agri onye first chief donko ono otodo nana Anthony Mensa otodo baasa okay nana Hegi otodo ana osan ba chief agri ne bado okay ansana orba nana akofo nechi ena nana Esa okay no so waba emprempe na nesa moza mechi enya okay okay ojo na otodo awotwe okay okay na chede Nfantifuo won no wa santimantema no mo otodo awotwe enenne nana Esela o wa ya etenwu ne Nyansapo so metanye ne bonkomo na za menyi me maame no me bonkomo ekura woja mechi haduma nenne no se mesafo won zintiminyi mesafo no o monkomo onu nti na nankasa wontum wankasa woza ma Nfantifuo won Hemaa enya ne nkrofo ne nananom a yenyi won bonkomo yi na aha na yede dem nkomobo nso yezire besi wa ha na ya so na yakọ maame ewo afutu bi a azebe ma enne mafo a waba titi social media so oya na opede wo kantokwa na ozikoto Nfantifuo ne Nfantifuo wontam na wo kan sama wonsa no mfata na ozi gudamu kuyi wozi guwon fi na o mantetem bi oba mpacho eba afutu na ezebe ma hon nka afutu na ba hon de da menyama no mboa kankan media fo no kra what's what na yenye ya Nfantifuo na wenum ye same the mazin do mwa tinka menya kama ka cha de wonje because why da me nyimpa ko bi na say fita na pa ya betena ha ye wai yenye nyimpa ko nti da mazin do mwa kra nti wonje ni ye nyina yan kambu menye ya zako yan kambu na mafono so also wonye nyama oboboa ma wankata ho abrabo so akoyi kama so na maakọ nanso wa se gumasum da sembo oda mbusa enu anu Nfantifuo nti menya Nfantifuo won Hemaa nize menyi nkoma na mmisa na nankasa nso won che mase ne yenkwa enyim maame amame na manzibu ho no a mos ye Nfantifuo ye ya omboa na otwe menyi no nititu won a wonye Nfantifuo no wotwe won hu fi Nfantifuo mesafo won chen o sande sa ene kafa Nfantinyi ba na enye ne kowo na anya ne ho aza enyimpa ne firima amanzi ne amamra awoda enyimpa ne ye no oyehu nyifun ne beda obogwa afunu ne hu nso bonom na aze ni nyina ya nsama ya te na agba no na aza ye nya wuzi chemu fama he onya no
onya no kwara what can what to hear the pepper onya no kwara menyi ze for baya all dey ye no ho aze ne hu dem mayiri ni ma ye no ho aze menyi ne ete see hu na ma worka de nyina bada na aze no onya no kwara nkaka akra bi su ma aya no wo mu kakra but ono so ya ba santimeme ye guda ye keka ho nsam ye siesie ma obaya obefi ho ntino so ye gudo ye di mo djuma am work kanadi onya no kwara okay na chede dem nsam no wa ba na ozi hu waza atomenyimfo wondo no wonya no kwara ti se eye Nfantinyi eye enkranyi eye anwanyi na pada wa Nfantinyi a okwa da ho mo kan wo bi me da Nfantifo mesafo na nkasa no won sa no bo papa eziba na obeye ahofe da manam ye okura me amiri bibia ko ho nchen kakra unze enam na nkasa wa achen anya no I also ono so one secret onye bazi say what it say what train adze ye on the first mbo ndo obi obebi also show bi mo onye na aten also nka papa ntin kama na onye ne ntina aye de ye wo bre ye ho ase na what it say nti wo chia nti onye nti na mama aye ne wa aba ne dam okay mama ware na ye mama no what here tena ho Watrom wesi onyamoko. To Manchester kram wesi wotwitwan. Anyo watrom wesi wotwitwan. Entro bansa na iziba yam kwan mpo. Wabatro mebesa aba okro ho. Na anua na anyam no wobeba do. Na za ye diban. Okay. Tini nyina aka ho ma o mediban odimu. Okay. Mama ntiti obi pede o ye bi weekend no zema ni kun the boyfriend nazi e wo fie mpacho che ntiti me so ye ni tiawa ne nso ne nko mpacho ntiti je nya wo moko tomato wanyo inde grinder da roma ho ho dibu nyam de sigado de wongo egum wa hura wa abe no fine obina wonam aye hu ye de nchim kakra pro na de egum ohura wa abe no fine ntiti onenye ntiti no mfa anwanye botu da anwaye ma pebia botu okay nemum enwono no ze ya ono no oye titi na iziba na nkasa okay ebusafo na wona opere oye ntiti ne ho asama anyen aha na yezi komobo a menyimi nnuanu Nfantifo menyum besi egwa na yezi bre hwan na wonso wonze kakra wo ye no za botumfo moto okrowie obrawie ene okrowie onwoma no do opemso otumfo se tutu oto de ben no ne nkoma twetwen ma wa benya ma ezisi anyi enti me pocho wa abommoze na subscribe e wo Nyansapo se nye ya na ze wadwenche no so za ato ase ne za mahen sande azwenche man kasa so mekan bi na ono so oka ho pa na obo ama mutum komenyim e na za mizinyi ebusua panyin owusu eduomi aha ana meze won ezibisi
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na